Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe uzamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ulungile laphana-ke ungixhase-ke, cindezela-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumakhala nje ukhiphe nesenti elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba-ke ngizolo-ke ezintsha ngizolo ngilethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza nje lapho usicindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ekulethele lona namhlanje kade zibambene phezulu-ke laphana-ke enkantolo-ke laphana-ke uJabulani Khumalo-ke ne-MK laphana-ke uJacob Zuma-ke, njengoba uJabulani Khumalo-ke ethi-ke ufuna ukubuyiselwa kwi-MK abe ngumholi wayo ngoba ukholelwa ekutheni nguye-ke umholi weqembu, njengoba sonke sazi ukuthi Jacob Zuma-ke wathumela yena ukuthi MK-ke ibhaliswe-ke ngaphansi kwegama lakhe laphana-ke. Futhi-ke egcine kungahambanga ngendlela-ke abefisa ngayo-ke uKhumalo-ke laphana-ke. UJacob Zuma-ke ubese ephuma-ke update abantu-ke ngalo-ke lolu daba-ke, phawula nje okokuqala ngqa waveza nokuthi-ke uKhumalo bamthenga kanjani-ke, ukuthi-ke bambuza ukuthi-ke elakho leli qembu libhaliswe ngaphansi kwakho yini, wase wavuma-ke wase wathi hhayi-ke shuthi base bathi hhayi-ke shuthi into yakho musi-ke, base bamnika imali-ke bambribe-ke. Uthi Zuma-ke uyabazi bonke-ke labo bantu, kodwa-ke ngeke aze asho gama la muntu-ke. Kuthi sekuphele-ke lapho-ke sekuphela-ke laphana icala-ke esihamba uKhumalo-ke wahlaselwa-ke laphana-ke abalandeli-ke be-MK beshaya imoto yakhe bethi-ke encane kufuna ukuxoxa naye-ke laphana-ke. Mina ngicela kuwe lapha usingene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo lolu daba, sicabangani-ke, usicindezele ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, umahhala nje.